mi agigatu ga algon men roda mahoge me heokama me mahoge me nakkama den me kandataka goluwala hagigatu ga ammunna komiskal hadiyataka ka ekko dini kandatun olum piluwala wen kala mahode hagigatu ga me tankola gaatun ane genesinu mattaka raawagen hingi program e algon men amuko roda mahoge skina program ta me onne miskitu ga den iya forum ta bes mionnani komis jalsa kra maadame kam roduma ke war gina adadege bayku magumati ga gina waguten ade hasokon habiru gadi ga war gina waguten hedakura bay ehmima algonu men emi hunna hamaya hadiya kolaka echi fagen bay shehunge irshad bes libena ka gotak insam koken hingal program en salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ade zuwan takin isnagage mi koriya gendiya mi program ki hagigatu ga algon gabul kura gotuga mi wara kamiyab adi mi fadda tafad mi eta event take mige event take gendeve jehen program algon menna mi abadus faha korveni da'wa hagigatu ga waki thanegga close ko koriya gendeve tan algon menna fennani ihsas korveni ehema allah rahmatun algon men gabul kuram beenu wani mi feshmekkama ehemima mi feshum mi gota mi tafat ekiyeki duwastakuga mi gota mi aamu tantaga mi hun ginan mi evva hisab to mi fada program tan gota gendiyama emmenna bes inshallah mige mi furihama faida qur'ani adi algonuge duwa aki mi fada program to ko baawiriba huriha befulunge adwa ha befulunna adi mi kan organize kora befulunna adi mi kan ko mawluma debba emme ha befulunna allah subhanahu wa taala ikhlas terikan debba فهذا برنامج تكيمي أقول إمنا فائدة هوري برنامج تقول الله سبحانه وتعالى لبون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك taruhi ane wara rangalu enga talgon men aslu hagigatu ga fashan me kandala fin gade bersan kola dahum peshuni ekamugo wara kuda irukolege terega hama algon men anen free ko mi bahali huriha chekka hala gotaka me hussefo mi wani den anen algon men genda kannen ebbesecche ama gena huriha che ane kaagotaka hama husswege mediya adivesam beenumwa beefulu ha mikola kare kure ba ekamugo ama huriha che wara taruhi rangalu enga talgon men wara bod hibare bes libije mige ikturu program rawa मकसद अल्हम्दुलिल्लाह वरस साफ मीगा हम तफात यानी इफादा और गिना फायदा तके बे तो हर में के दीनी बेण में बेण मकी भाई कुरो खुलासा जवाब के कमको एक बैवर बेण तके बोरे हर में मिसाग में मगुमती के में दुआ बैवर वतर तफात विष्णु मुगे नोदा तफात मी हो इम्मेन हम हर में के में दीनी लोबी तुरगुर में एक कम हेमे में हिले में चीता बहनी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्री को मुरिया चली बेगो में apps audios videos books echi dibego dada mega akhwanta kama lobi turuwane da e harmenge terega wara ginami hikurani asluga me deem veri wegen ole mi honna me hem mi honna tafatu bike de millete ge bike gota mi honna bisne ne go hedda e go he emmenna kis deem veri mi hon asluga nuwata deem veri wan beenum wa bay muslime bejjiya eme ma farwa kuda miha yan asluga harmen beenum rangalu message දෙන් ඒ දීමෙරි උමකේ වර රංගලු කමෙක්ක ඒගේ සවබොන්නේ මිහුන්නා දොරෙන් නුවානක මිහුන්නා ගෑව්වානක ඒ එබ්බේනු අස්ලෝග මේ අඛොන්තක අනේ බේනුමකේ මේක බොඩු මක්සද හගීගතක සේ හර්මගේ වරක් ගින අඛොන්නා අඛතුම් ගින ෆාරු බිසි ලයිෆ් එම් මේ ඔලමුන් දනි දරුස් නසයෙන් ඉචේ අඩුවාදම් බදාදම් වගුතුන් ඔලිබේ මිහු වර ගාෆිල් කම්මදී වාගේ ගින මිහු ඔලමුන් දනි හිම්බෙම ආමුකෝ දරුස් එචි ඉන්තිසාම් කරවෙනි එකංගම ખાસ මිස්කිත්තක හෝල් තකුග ඒක බදුග මිහු ගිනවා දන්දන හර්මෙ මීච්චාගෙන් ඈම මිහුන් නම් වර බොඩු ෆෑදා අල්හම්දුලිල්ලාහ් මේ අසුර් ෆහම් මිදිය කුඩ වගුතු කොලගේ තෙරේක වර ගින මිහුන්න dini sual kurevi jemuna waragina malumat for ko devije waragina mi honna mi dini malumat libe fattaka leaflet taka chi baha devije waragina mi ufalun gen edi kadura mustafa mi warabod dawat mi hagigatuga mi islami dawat ki hagigatu mi kahaleche dawat hoda mi hun awumuge badaluga e kuri mi ti mi hun gata daane rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina gowale viduwa ge kalen fan hajju musumuga මේ දුනියගේ තම මිතනුන් ගංකොලද ගොන්න කබීලා තෝගේ ගාත එකම දවතෙන් වඩාගෙන මේ ඉවෙන්ට් එකේ මිකා මේ වර ගින ෆෑදාතක හරුවෙන ලිබේ ඉවෙන්ට් ඉන්ෂාඅල්ලාහ් ඒ හරුමෙන්ගේ කුලදානක හොරිවරුම් ෆෙෂුමෙ මි ඉන්ෂාඅල්ලාහ් ෆෙෂුමෙ එක මේදි මියවර ෆුලාවෙගේ මියවර ෆසේහවෙගේ මියවර මීහොන්නවස් ඉංගේ ගොත මේදි ඉන්ෂාඅල්ලාහ් ගෙන්දෙ වේනේ අදී ගොත ඉරාත් කරවියා කොරියන් වෙත්තා ගහමෙන් හම
පුට්ටානුග කුරිය ගෙන්දාන මාලයා රාජතරේ වෙස් ඉන්ෂාල්ලා බහම මේ ගෙන්දියයි මේ පොයිත්ත දීනි පොයිත්ත දෙන් මුස්සෆ් දෙන් කදුරු දෙන් ගොස්සානේ කුඩකුදින්ගේ බය පොයිත්තක දේගී තුරුන් හැම හිලේ අනේ ෆෝනුතකන් එප්පලා දිනුමා දරුස්තක ඇචි හැම අලාදෙමු මේ ගෙන්දී මිකාද හරකැත්තක බෑරුම් බේනු ෆුලියම් හැම අලගොණු මෙන්ගේ මේ Facebook page එක සින්නානේ අල්ලාස්රු හැම page එක අලගොණු මෙන්න message leave කොල් ලෙවියස් මස්සලෙන්නේ නෝනියම් හැම අලගොණු මෙන්ගේ contact number එක ගුලාදව්වාගෙන් හැම කුරිය ගෙන්ද මේක දලගොණු මෙන් හැම මර බොඩ වෙල්කම් කියානම් ඒකත මේ වදන්ටියක මසේ කරන් බේනුවා කොදින්න الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رياض البيت يقول ربنا رياضنا يقول بتابة لي وربنا الفاضل من مشاكل نقطة مي ورا ما تيري مقصدك في شيء إيفنتك بي إمنا بسنجين فدا هرمين راجع قدي حقنا نونس ما دون نماز هرمين من نيجي هرمين مقصد أي الله سبحانه وتعالى حضرت مستقبلنا جوال دعوتك عمل دعوتك هم كاني تقرير القرآن نوات ديني واحد ديكون يكين دعوتك الله سبحانه وتعالى حضرت ميهم قاعد كرو كلام حضرت ميهم قاعد كرو مسكت ميهم جنو دينو جنو بيستقبل جسم خاصة هرمنا ميا زمانوغا ورا بڑو چیلنج تا کا ورا بڑو گنج ہوندا کا دماغ تمہیں ونی اے اسلام دین کی ہاوکشی دبو اچے کو تم شنا صفات کرے دین زمانے کا خاصة کو دین دو بھی کرو ہوتا وانا سنت ایکو تا بے کو عمل کرو عملی کو تمہیں چی بلا کو تمہیں عجاب کمی کو تم نیو نسی بوانی ہمیں کن تو کو ریچ بائے کے ایک بیرو خوشو فننے چیک کو تا کا نون ہرمنگے زمان غير قبيل ميهون الإسلام دي اللي فوتي كي هارون ميدو مسيك قراني قرآن سنة تجي أصله سورة وتا أصله picture ميهون دكّا دبيتو إيجو إيجوتا أي الله كلام الرسول أرتقون كيبا بينهم بفاوا كمكي كوباكا الله يكون تكرما كلام يكون تكالكن كرما كلام جاهما كلام إنجيل قطة الدنيا دوستن وتا حياة بيتكم مسلمة كديريولن جهني قرآن سنة إيجوتا می دعوت هر من نکن ہمیں کڑی واہ کے دکھائیں فور کو دیوے کرنے می ہنگا دیوے کرنے ہم بھی می ہوں مڑے اڑیا حساب تک کا ہم می دعوت ہے کہ دام می اڑے اہم بیگن می مغمتی گا می روڈ ایونٹ اس بیونی گنا می ہن کی زمان گے گولے بینو مغمتی گولے گا ہر من کے بینو کی اللہ تبارک و تعالی یا کلام باوا نے متور دین ودو مستو ہتو لوبی جس ہمیں کر ہم بھی هيو دعوت ميهكا ما كومس كودم فور كوديجي داعي ان شاء الله ماني كي دعوتو کے ميهون کے میدانو کا رسولنا نبی بكرنا صدیقنا شهداء کے مغوم هيگه ميهن ان شاء الله بما ما فرتم يا اخو صدانو بحتن چين دماغ عمل نفس اصلاح کرون کا میں بڑو بینو مکی اهم ميهون اصلاح کرون منو يفوغا مي هيو ان كنا هم فور كودينو هرمنگه نيه خالص كم غوانما اي ام فرتم كورن چه كنت الله اتكا نيه خالص كم غوانما ان كنا هيو فور كودينو مغا هرمنگه هيبس එහා හම තනවස් වාංචය මියගු ෆහරෙක්ගා එච්ච බුණුන් නුවත හිංගමණු ජේ කාද ගොතක බහෙ බුණුන් නුවත බයක වස් දිමා කොල්ලුන් ඉදිකොළු හෙදු ඒකි එවස් හාලේ ගහමින් දෙන එවස් මිහකු ඒගේ බදලුගා වේ ජවාබු දී නුවත රද්දු දී හද තෙදුවන් ජේ කම ගොත දෙක්ගේ නොවන මෑදාන කයිවි මේක මදානු ග බාට්ටන් ජේ හර්මන් මේක වාජිබකි මේ ඉල්මු වරිලිය ෆහුරි හේ වාහකේ ඉදි මිහක බිස්මිල්ලාහ් හදියාකුම් අස්සලාමු අලයිකුම් හදියාක දික්කොල් نوتا هي وبحب نفيني هذه ريكورد كفى جهالة الله سبحانه وتعالى يقول ها كمك توفيق دمبا وريها كمك ملكو ورجيم وفراتك هرمنك همي كني كذا قاعدتكم هنا هم فور كده وريها أخم بس مي إيفنتو كحركات رواية وهندانو بعدات جينا الله ذكر كرا كذا كهندوم كرا أي مهم كم أي موسى عليه السلام هارون عليه السلام دبيكلو فرعون جاءت دعوته فنون دوه الله تبارك وتعالى إما فرتم هدان کو دیوی کنتتنگی ریتی بهم واغدکم رنگل معاملکم ہم یاکوگا اللہ کے ہندمے ذکر ہدان نونتم بس حالت لیکن ہدان کو بہتن چین انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق میں کلانگے ہرمنگ فرات بس لبیتی مسلم اپنا وقتن بھی رنگل کو بسنو میں نوت بداوت فورافین میں کہ ثواب دار ہرمنگ آخرت کے ثواب کے میزان کے کلانگے لبان سبحان اللہ و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك انطلقوا
ඉතාලට එන්නු දෙරේක මඩ කොල්ලනේ දෙ කුජ්ජක දැන් එෆරාදුක දෙ ෂේහොන් තිබ්බවාරුක ෂේහු කාරික මඩ කොල්ලමනේ කුජ්ජක නේ දැන් කොම කුජ්ජකස් භාගෙන්දි මේ දෙන්ති බිකුදින් දෙකුදින් එක වතක මේ හැම කොටක මිහින් ඩිස්පර්ස් වෙදානද ලීෆ්ලෙට්ස් ඉෆා